Nongeye kubasuhuza, njyewe nitwa NH250. Kora subscribe kuri Tuff TV ujye ukurikirana ibyegeranyo bishyashya ndetse n'andi makuru acicikana. Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'imodoka abanyarwanda bakunda. Imodoka zihariye imitima ya benshi hano mu Rwanda. Turahera ku mwanya wa 10 tugende tumanuka. Ku mwanya wa 10 turahasanga imodoka bita Toyota Ipsam. Iyi ni modeli ya 2009. Iyi ngiyi yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 220 ku isaha. Iyi ni imodoka yakunzwe cyane n'abanyarwanda kubera ukuntu yicarwamo n'abantu benshi, igakundwa n'imiryango ifite abantu benshi, kubera ko iyo bagiye gutembera cyangwa mu zindi gahunda ntago hari ya modoka wagira ikibazo cy'imyanya. Iyi ngiyi yicaramo abantu 7 na shoferi wa 8. Reka turebe ku mwanya wa 9 imodoka nziza cyane abanyarwanda bakunda ndetse inateranyirizwa mu Rwanda. Iyo nta yindi ni Volkswagen e-Golf modo ya 2020. Iyi modoka yirukanka ibirometero 160 ku isaha. Iyi modoka ni imodoka yakunzwe n'abanyarwanda. Uruganda rwa Volkswagen rwahisemo kuza gutereka uruganda ruzajya ruziteranyiriza i Kigali. Iyi ni imodoka idahenze cyane ariko nziza cyane. Ku mwanya wa 8 turahasanga iyo bita Toyota Corolla. Toyota Corolla modo ya 2018. Iyi ngiyi yiruka ku muvuduko wa kilometero 220 ku isaha. Iyi Toyota Corolla ni imodoka abanyarwanda bakunze ndetse na n'uyu munsi bagikunda. Akenshi izi modoka zikundwa n'abantu batunze imodoka hambere kuko ni imodoka utapfa kuburira piyesi kandi ni imodoka ikomera. Reka turebere hamwe ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'imodoka abanyarwanda bakunda. Turahasanga iyo bita Hyundai Santa Fe modo yakozwe 2018. Iyi ngiyi yirukanka kilometero 240 ku isaha, iranyaruka. Iyi ni imodoka ikorerwa mu Buyapani kandi ikunzwe cyane n'abanyarwanda kuko mu mwaka wa 2020 ugaragaza ko abanyarwanda baguze izi modoka ku bwinshi. Ku mwanya wa 6 w'imodoka zikunzwe n'abanyarwanda turahasanga imodoka nziza cyane kandi nakomera yakozwe n'uruganda rwa Mercedes-Benz. Iyi ni Mercedes-Benz C200 compressor modeli ya 2009, ari uruganda ruheruka gusohora modo yayo muri 2020. Iyi modoka inyaruka ku muvuduko wa kilometero 260 ku isaha. Ni imodoka nziza cyane abastari bakunda ndetse n'ibyamamare bikunda kugendamo kuko ari imodoka y'ivoitire kandi iryoshye. Ku mwanya wa 5 turasanga imodoka bita Toyota RAV4 Sports 2012. Iyi ni imodoka Toyota RAV4 Sports yakozwe muri uwo mwaka kandi kabinyaruka ku muvuduko wa kilometero 180 ku isaha. Iyi modoka abanyarwanda barayikunze ariko ikabikunzwe cyane cyane n'abapapa ndetse n'abasaza batwaye imodoka hambere. Ku mwanya wa 4 turahasanga imodoka yakozwe n'uruganda rwa Mercedes-Benz Celica Class 2015. Iyi modoka kandi yirukanka ku muvuduko wa kilometero 260 ku isaha. Mercedes-Benz Celica Class 2015 iherutse gusohora indi modoka yayo muri 2021. Iyi ni imodoka nziza abanyarwanda bakunda kandi iri mu bwoko bwa decapotable, ikabikundwa n'ibyamamare ndetse n'abastari. Ku mwanya wa 3 tutabatindiye turahasanga Land Cruiser V8 modo ya 2019. Iyi nyaruka ku muvuduko w'ibirometero 260 ku isaha. Iyi Land Cruiser ikabikunzwe n'abantu bafite amafaranga kuko ni imodoka inyaruka haba mu misozi mu bibaya nta na hamwe itanyura. Ni imodoka nziza kandi iteye amabengeza kandi igezweho. Ku mwanya wa 2 turasanga BMW X
RX moderi ya 2018. Iyi modoka inyaruka ku muvuduko wa kilometero 330. Iyi modoka iranyaruka cyane kubera yuko iyi ngiyi kuva Kigali ujya Dar es Salaam nta yindi modoka yayitambitse yahagenda hagati y'amasaha 5 n'6. Ku mwanya wa mbere turahasanga imodoka ikunzwe kandi nziza inakomera, imodoka y'igitangaza Range Rover moderi ya 2018. Iyi ngiyi inyaruka ku muvuduko wa kilometero 290 ku isaha. Iyi modoka ikunzwe n'abanyarwanda ariko hanini bafite amafaranga kuko nibo babasha kuyigondera. Ni imodoka nayo iri mu zikunzwe n'abanyarwanda, akaba ari imodoka igenda ahantu hose. Reka tubashimire cyane, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi kugira ngo ntucikwe n'ibyegeranyo byacu top 10 ndetse n'amakuru ari update. Mwakoze cyane, subscribe yanyu ni inkunga ikomeye, like na share ibyo nabyo ni inkunga.